mo ebesuma numre Eja ato ayebia ba bia no ewotema community 10 ama na hwedrebe yade ba kire mo ewo finfin mantem mo e ba kopie mu akona abotom na nipa bia yesusu se wo madwenum ha wonom baako ede se kan ede atwa ne nua be ma ne sese tan manate yade mo kire mo ebesuma numre Federal Circuit Court ebu nipa miensa efo amamienu ekoje baako de yetweska mana otwia na Ghana Railways Development Authority emperefo kire me say adwumayefo amodo omoka ene abosumi pintem ne meka say wonom atumi abosome pode nwotwe sika ede ama wonom National House of Chiefs eden sam ede ato abayanim echemu sesese no mo pese omonde omo ho na onimnyamfo Dominic Bonsu ede 15 kV power plant akwa koma eye Enquires senior high technical school semwa na wonom kan ye sensem nyoma kon kan fama wonom members omo MPP amanyoko na no ewa ejeso no ayeye kire mu se nya de omo pe open voting bia no mpese omunye secret eye balloting na sabe to dwasa ne FDM penny for be kan say twofi eye nam bia ha dwen emoni papa mu dente Ghana for ebeyanka ye nya visa 1999 kura no mo bra ye na so da so we na Ghana for bi a kire wonom adwen e de afa ho ensem no pina na kan wa yese wonkonwa ebeso mo say enumre no nsia kase wo DL ha ne nsia echiripo enkron kasa fidie so na adwuma koyi na esu yasene open su papa ede adi ujuma sen na ye fiada weekend na na ye ramu no na chese ya de ye bekoso ayi fro bekoso bedin to so no bekoso na birthday parties ahodo obehia nsu ade beso mo ahoho intime kan Lumba super ede amount bomode asa wonsa ka bidi abetimi afrem penifo ewo 0549 889685 and 0549436616 akenka fo ye se nkonwa ebesuma nimre no edi ameje so ye ogofa ose ade ayo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mamutedin ane bantwere bonana otafiri jamene Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye ba ye de kase bo no ekire mu ankasa ebesemo nansa na no me wo faase rose gold wo si di ye kase bo no eye de ba dia Ebana nsempatie amamu nsem dia kase bode hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase bono nie aha ne nyina yeti DL News. Yamamo akwapa efitu mirikande shia yen ewo Facebook NF YouTube me wo faase champion tailor diamond no kasebona namso a ubenya humfuni any videos ahoto no ahwem yansha kasebona se FM free o my Ghana asante mantemo enkopie mu ewo konongo na nkra beto de kasebo pono si kiremu sen ana no wukwede atwa mu na konongo asante achim eye central bensenim ewo asante mantemo ade hia wonom etu galamsey ekwamu na bia na adwumaku amutufu magudi kwampa so ne etuom nanso agya na wonom agya mu kunti no chese adihye tu galamse hunu se dabi emuna no sika kɔ ebewo mu pa mu bɛyɛ dankasa ne santi sana de ampeni se abobri agya kwa nya ne kunti wonom ekom ekotubi edidim kakran ene fofi antoata na adwade abamu a obi nim de si ya enam ne santi no bayire amma akase ahoma betwa mu nti no adihye akɔ galamse PT mu emnamu tu galamse ne kakran wonom awi agya wonom efredi emaako ene bi madi kan pie na kanipa no pode nkron 9 wonom be pie pe ene tokura ombefa ma pie no agi pum ne bukata wonom so ene pamro adihye yakam nan mu akoye nsempi okonongo ne patema anyasem kuma kram na meka say asante achim central municipal nadmo daleta lampon Joseph ene santwerefo akase kirem say asam no kura wo mpam na wonom agina omo na so abadwumaten enu asoye ka ho a omo ka biewom ene Ghana Health Service nurse fo nyina ho no mgusu omo badwumaten na omo ahwe sa de hye wonom betimayi wonom afiri emnanim omo kirem say omo tumi nifa abefo kwadwo mo dinkita ho de nanso omo anyanso kakra nom efizomu so mo de koye nensa na mo maduane pa de womunya bi ni yenti Ghana fo ankoso mo mpa nta mo akira meka se de atopempim
enti momode mompaye mfanta wo mochi aye ni anama mutu koma budi ewo Asante West my person so na mind bono edi eji moduma dada na masa area activity a moye moduma na moye juma mu dada na da ikweda no mobile to moye juma no na omoponi amboduti no na mu se de bia mbe 5 yi no na che no abu abesi baby portion bia ama omutinti ka wono eye lipan enkron enjema juma efo no ne roma fo ni na yen so mbabo na omayi na tiano na omayi omu mene okaze ne tiano yi na ana ekoso wa ha na nipan so amu nipan kro no nyina no omu radio a ekọ fom wa omu kasa omu ti omu na omu din komo ama yedin komo omu ye se omu nyina omu ye edomo ne omu a ebo ama ye omu nko na yedu so aye wa ha se de omu nyina ti akọ bi enfi oh e de ane de omu ni bi na nsuo de ye na omu kasa omu se nsuo de na omu nsuo no bi akanti nsuo de omu nya bi no na ye de ane de no omu de ane de asa no mo ye juma wi am komo komo ba ade meka no se Ghana man ne abujanfo nyina obi an kana komantu ni mpanyifo wa Asante Agyei Center ne oman Ghana bebre no aba ha ye de to ya gu akwan ma mo ye juma kama enche bia na ya chemu se adabo ama ye yi omo na ya de se ne le no nti se gu akwan ma ye one fo ma ba ha ne ambulance service fo na wa ha ne juma kuku na ye de enche mfo ni na ya ba ha ye bo ama se be ye obi kwa no ya mra nya wo se bi ni bia dia ma na ni na banko nti de meka nse busia ko bia kana komantu yem no omode hye ne nya muda so tia obi anya firma me no kase DLFM 106.9 ene abusia no obi anka na koma emfanto yem frisa ade hye no wona mu nyina da ete asem ene ya wutiye ubogura mu ewa Asante Agyei Central eye mensini mu ono ona ye kwankyerefo peni edema asoya ehwe atoyenchem boafo adwumakuo no eso ne den ade Mr. Lampon Joseph ena wote ne nkan Yantua kasiabone so na enefiada anopanon eyekotoni mabosome ne de tosu eyedunum wonfimpimienu ne aduonu nsia imu neja eto eye Monte Carlo eno eye biaye omoton aduane sanso anensa ewo tema community 10 na yade ankyeremu no ebaye na cheseja ne hyasebe ya anopanon sun and the Ghana National Fire Service for near police for timi ekopie mu ewo honom ene edum jako ne edu honom omobom homodin ye prasom betimi edum jana achese entimi ntre enko adan ahodo eno soso no ebe eye drinking sports honum na obi ono eye ejuma ewo ye Monte Carlo honum ye friend ye baba jama ene semchofo twetwe nkomon echiemu se eye Monte Carlo honum na chese owo na anopa no nsia aba apaho yesima na duasa ana omudum ye nkane se dum so ya abai ene ebo ono so pepepe no moso nkane no ye na agise ni wo pie akwa abonti na chese ni opese onkoye no akwakoye odu abonti no hu se eja ato computer room no ewo hono ma ehye eba ene obo ne homodin aso obefre dum jet kuo no obo ne homodin boy enya ade a eye phone call no etimi ekoso na bra wonya wo mo de na chese honom etimi ahye akwanim ene edum jet kuo ne so etimi ba ebebo mo homodin etimi eso eye ejana no na ochiema ye refrigerators ahodro niam ewo mo kitchen honom mo de ye nnuane eye drinking spot niam ewo honom na ade enya ade omutimi efa eye pimpo no ndo hu ni se dum eye dum so na eba ye no ananam so eja no etimi eto eye drinking spot on no ne semchofo twetwe nkomo odin sem say edituja anopa na me ba adwuma na light echo off na samba be around 6:30 to 40 the light na samba be na almost 7 the mo inside prapra na me hu say smoke eba soro until one of our neighbor behind the building on the team me frame until kwa na mo inside me prapra the team me frame ba na I started a computer room Monte Carlo as because the mayor sure say be doing so because light no go out the samba within that moment na here started and I want to see a computer room say then I wires there the crowd say do so no cause that problem. Eni ya uti ye eye baba jama yo ru ono eye ejuma ewe ye Monte Carlo ho eno eye aduane ene ensabia eno ewo tema community 10
na no achi anatema regional public relation officer at the Ghana National Fire Service Ebeneza Yensu ekasaye echiemu se yade asese ni de omatimi edumgya no na emom mbe modea yenhwehwemu e de afakwan ye fa so egya no etimi to drinking spot ni yantie ebo no nso apa nsima ba ko nya antie se egya to competent the popular public wa highlife musical na ma yemantie no esi mu se omo eba abe responsibility incident na yeba ye no na se omo ndu hakra omo du junction no so no se ne na wusie no esifa ewo wiem kumo no ti no mu se yade a ewo se omo timi efre emwa dodo antem ti no yidika free appliances too eba kan wan sample no mu du si as speak the sisia no yetimi edumgya no eba obe 934 ya yetimi edumgya no kra ewuse bia na se yansama bia eni ho but betimi aka se bia ho anka ewo jani na hwe pa ha se na eye ba nankasa eni de ende bibia ahye na obehwe offices ni bibia computers ni egum de ende bibia egya no se ne ade de ba ye de sisia de mintimi nkyere ne ma eba egya no ba ye ne mum ne betimi aka ne se se ne nkofo inform sample kaka evidence a ewo hana say traces of niema ebetimi ama yehu egya no ne fare by ntimi ye beja ye mante bi wo ha na ye de fesi ya bo ha say ehu ban a ebehwe say obia emfa ne sa enkoka bi ya behwe say betimi aye ko Eni ya uti ye tema regional public relations officer at the Ghana National Fire Service Ebeneza Yenzu yantua kasiabo no so na yemfiri tema ane ne patem ewo nkran pompone mantem yemfi ya ne fanchire mu ewo my Ghana yemfimfi mantem mechire central region owura bia wanya mfinhia no aduasanum 35 years ne din ade Jonathan Bessie papai post for wadom wo akona abodom ewo akona west mensenem ewo fimfi mantenum wanom susu sei ono wankasa nua be manensa watini se ten ena mentem ho ase a eto omumienu ntemte no pozifo chim de sabe kwabrane wote wuniansa etia o manyimre nte no wonom eso ne page se twi a omde kwakwa gyina na namra ene no edin na nka ne kyerem se ena no wukwade twam na ye mra na bo anadwo tubaako 11 pm ewa akona abodom ena mentem ase kakra ebesi ne anumienu entem na nka ne kyerem se omienu nyina da no wonom adwene ho eka om kakra na mara openi Paul no ye assembly member edema akuna abodom electoral area onuminyamfo Alexander Tonko enen santwerefo kasa na wochirim se ye no kura pam mentemos kakra man homena no so a we ya mepa usum mahwe usum bia so otuminyamfo we ye hwan we ye bema tonsara mehwe ade ene gidigidi sa o na pipa sa na Jonathan Bessie boa na su na wa man grant so kotokuro pa wa pa anona mpam nensa ten na da form na hurihuri sam eba ne sa pe enaja adomfo bohura ho a won peja ne nuanya ote ne nsa ne kopie mu akuna so aduro aban sebe amekasei openi da ho no ma Dr. Fujana so a wonom ebomoden amana promoten na mekasei owura ne din di Jonathan Bessie post fu achena ogina mra no mahwehwe mapa atumi akwaso de ntia nam so no agase nua be ma watwen krante atene nsai na oniminyamfo assembly member edema akuna abodom electoral area oniminyamfo Alex Tonko edinsemsei ejansantwerefo ene da na dwena niyante kwa bia esi abodom ni rashe ko e ko pene ye nuanu mi ba ko pene ko black bears ya no mde afre no no ni nya enya kataka sama we twa ne sa so sekan me edinsen ho ntino edem bears no wa sa twa na wo pa se ba ko so sekan da en so ni se ntino we amwa isi ano akuri police ni no ka se ablant ne da mu e wo abodom police station so ko du ko bu bi pene da na de na ablant no se a wo twa no so wo share do ko se sia eni a woti ye ono ene waye assembly member edema aguna abodom electoral area ewo finfe mantem nim ne din edo oniminyamfo Alex Donko ena woti ne kentemeka sei Jonathan Bessie eposifu ache no adentia oden krante ate ono wankasere nua be mansa ten ede afiri honom sesebi obi a okum ayemwa
Yantua Kasiabone so Nasu Adjoa Circuit Court for Ebu mema miensa for mode Enkrata ekokonye ewo news station ewa Chimoda poe mantemu and the oko social media ne so dia and the video yi trendy ye papa na mema miensen George Ocha wedding frishano aduana miensa sanso ana Evans adayela wedding frishano aduonu Joseph Nhyiraba wedding frishano aduonu ensia adenti omudi omukogina sendibia echemu se ya dia omudi nkrata ekun omudi opran so no abre obi no was section 203 and 69 criminal offenses act 1960 at 29 ana chese court no ejina so na ya dia omumiense ni na patro echemu se omudi for eno nam so ama court no ehye se Evans adeyele ene Joseph Nhyiraba enkoda mfrinhia mu baako na chese 1 year no mokoye adwumaden enfema oman Ghana na George Ochiri yidie ade a otwa 6000 Ghana cedis na chese sa esubamboni omuyi nadi ewo new station eno wa Chimoda no eno ho asotwe ana court no ede amawom na court no echema wo hwesa ne nneema sifa koye na nini na no ye de shakro no base esan say aso wakwa akoye bone ade nti na ade nkrata ekwa akokun na chese wu kotwitwa obi ekum no keke na ntokwa na aba na menteme ho ase ana say obi atimi obi akamia nkrata de nka akwa saa ede ayeden na abra omubu omofa na George Ochiri ede to court na anim say ade okoto ye weletin boots ana chese nipa ono eto hye ne so no echirema sane niam akona ninje ho ene say obegina na anim menteme ho ase ade no waye say ade no wafa say ade na niam say wo ye yen eno nam so ana chese ntokwa no etimi eba so na so say de court na hye Sir Evans adeyele ene Joseph Nhyiraba enkodemu bosumi dumienu na chesa afe baako na omukoye adwumaden enfema oman Ghana na George Ochiri yidie ontwa 6000 Ghana cedis enti wei ntokwa esiye ewo achem oda I think said that was one new station hono mo ekwaje tire ka ho nsem fia ha no eno ho nsem na temu na ba nti kofi fa video ne to so nti wo hwe video na etwa gu Facebook NF YouTube na eno ho sentence na ba bontene ho temu na ba no enti mlantuwa mienu na moye mofra wo mu no wo mo no na mokoda afiase no ena ba ko na wode George Ochiri no ono yes 43 years no aha ono no wo hwe na ono wa ne ho sentokwa no onko na nko wo kokora o hwe se de hye ase na ono wo kɔ ena mlantuwa mienu we no ohu omo kofa ntokwa no nyina ba ye ntene court no chire mi so ono no betua 6000 Ghana cedis na wasan so ahyebo say sabe sansem hune no enya de obedi bio ntehwe mrantiwa we na share ntokwa na say video we ba ye ka ho asem ka say den ya ho asem be ba nti ebesere wo de oba Facebook no so at DLFM 106.9 anya odumufo ena nyankopon ne pa mu a enkrante mlantiwa miensa we ko mu nyina ewu kamlantiwa basa mu nyina ewu enti nkrante kotokuro pa de kura ba na sabe otu ni say hwiu o kwantempo mu pa o a ma hu ni pa mabo anwene obia ho ohu nti wei ena make say mlantiwa mienu no obia akwadam sensen mienu no obia akwadam sensen afi baako 1 year no mo masanso abokoko no masan bonto so dia no munye biu na baako no so kotua 6000 ene 6000 bi wo mo papa da be na benya adwuma 6000 wo Ghana o ma anyim ni adwuma se hwe ahokyere na aba nti wei omo hwe ni yie na ebeboa se be ya sansem hu na mebu ni die no eto betuma ayeden etwa enti achema odan video na ebeto odwa no ho nsensem na aba nti yenchia DJ Hitman kofale bai yenchira no pay enumere yenchia no so no ba no pentisa na be enti yenchia na enumere se yakopon ema no apomuden yame yaduma Monday omagina kwamnya kese enye den entina so na echire enye den enye din enye sa aha yantu akase bono se mwura mwen ewo Ghana Railway Development Authority yetwene teka ni se GRD wadam den krata aba bonte abeka se echire mi se meka se we madwumayefo a wanom ade wonom ka bosome kakra ntem ne mfie pintem ne no wonom atu na mompa ayetwede yampon yankopon eso adwuma wonom atimi atua abosome pode nwotwe de ma wonom na nyina ne se nansen eye oman Ghana keteke adwumayefo a mo atoyamantem Western Region takrade ebe ye oyekire echire mu a empenifo do omoka abosoma ne pode 2914 month enya samwa na safe baako ene abosomi mienu ntem enya ade a aben atua wonom kakra
na adwumayɛfo akyerɛm sɛ sempo adebaka ɛhɔ mankasa paa ne sɛ wohwɛ Ghana Railway Development Authority mpanifo yi a wɔn ma hyase a adwuma yi wɔn ɛde train bi ɛbɛyɛ adwuma na adwumayɛfo mbɛboro bɛyɛ ahonwɔtwe attended wɔn ayi ma aduanan pɛ ɛde wɔn kɔ akɔyɛ adwuma dodoɔ na aka ne deɛ ɛkyerɛ din nti wɔn nte ase wɔn bɛkyerɛm na nna mɛka sɛ mpanifo akyerɛm sɛ ɛketua na mo pɛ no wɔn atua abosome nwɔtwe de ama mo saa passenger ho da mo de yɛ adwuma no so mo nya abotrɛ bibia bɛyɛ din na edikan no yɛnkwatie nsɛntwerɛfo nhyiamu a ɛyɛ Ghana Railway Company Limited adwumayɛfo no frɛ no ɔmo akɔsɛm ne biansa. They have taken 40 people or 40 workers from Ghana Railway Company, and what we don't understand was that they are regulators. They are not operators. As the Act stipulates, they say they are regulators. We are the operators. So if they are coming to operate the shuttle service line, it means they are going contra to what their Act stipulates. So we are pleading to government, it should come clear and let us know who is running the shuttle service. Now our number is around 800 plus. We are not reaching 900, and we don't know anything about their secondment. Our leaders have not informed us anything about it. That is why we are doing this press conference. We don't know anything about them. We were not privy to them as a Bokodono. Now you have to say one family. That was one way. JRDAB, FM station. There were Casa. Now you have the railway worker bearing you are. Yet you ought to be Biala. MD on MD. MD no show. Also workers and Uncle Bibiala and Fine Trail. Into your one family. In Science, the railway DRDA Act in the last 98. It's stipulates that when they have no moral right or authority, no one run train without railway. And so no one null and void. Yes, shredded. One shot, no one shot a mazin, young Canada mazin. What happened to railway worker Yajina Hasi Fiala? 30 years, obviously over 35 years. What happened to us? 60 Fiala, this happened in a railway paying for them. What happened to them workforce here? Yeah, I am the way. Let's see Fiala and the me. One time I say, train or Jumano. In fact, workers, you know how the train be Juma, it is a trainer of Koba. We call no problem. But problem with them, since Yala assemble to workers be the I want one run train. No, I am a yakana feel. I really holiday. And Oma Marco Mofia say no, Dr. Frederick Apo, oh yeah, and dang. Way a ye keteke Jumaya for more at Tementem Takrate and I whatever Marcus and watching and some way more non. Dear Cassiabo, any chief executive officer at the Ghana Railway Development Authority, Dr. Frederick Apo, to train command with him and make us say no. A car who do a band one more, a buy a crowd say no. What the kind at Tiamo, I was me pot what you seek at the Mawanum. Make us say a buying gusua, or no, I say, show my gun is sick as some so nothing so. Eye ehwe kwen obedience and some so apadwumade ahwe na kebia omode workers no matua na chin so kirem say eni padua na omayi wo ndo omokoya adwuma sesei no won pese adwuma ne konkan eni ade aban betumi afo omu nyina sesei na mo omayi wo mbebo adwuma no bibia konkan e de ma wo no. We've made effort paying their salaries through the directive given by the president and the minister. We've settled about 8 months salary. They are home doing nothing for 2.5 years. Yes, 2 years 6 months. We've paid 8 months of the salary. We came to meet salary arrears for 6 months and we've settled 8 months. The minister together with the presidency is working tirelessly to pay the rest of the amount. So it is important that people get to understand that what we are doing to revive it. There are elements who are trying to undermine what we are doing in the railway sector and we are not going to allow that to happen. Enti enwache no ana owuro apo echirem say yemfanto eyeketeke adwumayefo na awon mkoko apane ne mu say enipa pode de na omafo omadwuma no omofo omadwuma wo kwampa so efiri say wo hwe eyetema Impakadan railway line na aban kobo obosia ene wode aya bosia wakobo no eye $400 million e kan bi wo mpa tempa sa premier bomu ne senti sa aban ambon homoden no one penny po moye competent ombeboa no matumi adwaneti sika ede atua kana kabatwira bambo pa ne senti ana wasem ayi di pedua ne mani ombegyina mona so ebo adwumade ahwe
Sabe ya ba benya sika na wode akotua bosia okwaje ye no. In any case, per any standard, when a railway line is constructed or developed, there must be proof of revenue run or test by the authority, of which we are doing that for Tema to Impakadan. We need to test the line for the passenger service as well as for the freight service. And after that, we have the right to then allocate what we call it, the service to either a common operator, which is government, or a private operator, which is a private entity. So it is not a matter of just allocating what we call it. It's not a matter of just allocating to someone to run. It must be done properly. You are aware, Tema to Impakadan is $447 million infrastructure, and therefore the government must also make sure it is run properly, and we can also sustain the workforce as well as money goes into a consolidated fund to fund the payment for the loan. Who is going to pay for the loan? The loan must be paid through running of service, right? So it must be done appropriately. That is what we are going to seek to do. Ne kura mo no ana owura apo echiremu a yemfanto eye adwumayefo amomo ye adwuma edema Ghana Railway obesere mo ada wohwe sese na omamafo omadwuman omofo omadwuma kwampa so obesere mo pa we nya de a amanyosem bia na obi onimi se ne enipa ne bi de amanyosem ebem nanso abantena se na ade a wabɔ ho ka no enipa bi mfa nya amanyosem ti abantena jeje mu da ababa so abɔ ne monipa omofo omadwuma sese ne ade a aban efa kwampa so na tumi bi ana mpirifo de ma wo munti ne Ghana Railway Development Authority for afa nipa porpore duanan ede wonum ahyase eye adwuma yi. They have not seconded anybody to anyone. It was a ministerial directive to take up to 40 workers from the Ghana Railway Company Limited to run the shuttle. In any case, the shuttle has been parked there for 2.5 years. The Ghana Railway Authority, together with their management staff, we went there to repair the train. And when we repaired the train, there is no single GRDA staff there running. We followed the ministerial directive and assigned the people that were assigned to us by the ministry to run the shuttle. So I don't understand why they are making that allegation that Ghana Railway Development Authority has come there to run it. So at the moment, the only thing is that we have only one shuttle. We have over 800 staff there at Ghana Railway Company. You don't expect, not all the 800 staff can run one single shuttle. And the line is just 15 kilometers. Sekendi, Kodokrum, and Kodokrum, Takrade. And so I don't see why they will make that allegation. Through the consultation with the management, the names were provided, and not by GRDA. GRDA's job is to make sure that asset is in operable condition. So we came to repair it. We came to repair the train and the track, and we gave it to you. I don't know the 40 people who have been selected to do the work. Any awuti yeno ono ana waye Chief Executive Officer at the Ghana Railway Development Authority. Neden edi Dr. Frederick Apu ena wote nini. Yentwa kasiabane so na National House of Chiefs for edensem edi ato abayanim echemu sesese no omo person omo nso endi omo ho na omo de nsem yi edi tudwa ewa bran penifo ekohia ye parliamentary select committee edema chieftaincy culture and religious affairs ana president edema National House of Chiefs ono aso no ye ohene edema secretary nhyaye so traditional area eyoji ahoho ya ojebi otosumienu ekasaye HM se fiti eye PNDC mreso ninano eyade omo Ministry of Local Government asen na chese ne mo omo person omo nye no omo ntimi enye esan se ha adwin ye papa pa omo soso no person omo ndi omo ho nti aban enye bibi fa ema wom se ne ebe ye omo so no ekoba se wo so omo ne aban entwetwe nkomo ana so omo fo omo hawo enkoto aban anim omo akasa betimi akọ ene aban no akọ kasa omo person omo be hye local government na sibio se no omo person omo so no endi omo ho na ne omo ye independent candidate so omo be den de aban omo sra aban se aban enye enfema wom se ne ebe ye omo so no se ekoba se sikasem bia hodoa na se nkomodidie bi krampo na aban ankasa no ene omo so no ebetimi aka omo nkofo ampanifo bi omo Ministry of Local Government asen into omo sra aban so omo so no mpese se no omo ndi omo ho eye sika hodoa bi so a wo sa aban no enfema omo no nsa enyankan ye into no so no omo hwanim sa aban ebetimi edi ama wo. Why should we work under a ministry in the first place? Nana Adjoa Agyei Sikapa was the minister for chieftaincy and I think PNDC. DLFM. Then when we go to Professor, Nana, that's our president after Mahama, that is Kwajekum before. We also had Boafo. Then from there,
That was why we were moved from that ministry to another ministry. Kikumkofo was a ministry for chieftains. Kwadwo Sammy was only a liaison officer, sort of, between the presidency and chieftaincy. Nana Akufo-Addo, we had Asamoah Boateng and others. And right now, we are under the Ministry of Local Government. So we realize that they keep depending upon the policy or the thinking of government in power, they push us anyway. So we are not happy. And that is why he is recommended, that is that even before they make us independent as a body and grant us budget allocation. And when she and a president at the House of Chiefs on one so and a young here at the master she shares traditional area your or Adjoa Agyei Sikapa Ekasa Musa Lawrence a year 300 cities or modema president and a 200 cities or modema a year members in intimate and reflect ye more cost of attendance ni more much money to come to quine and as a be a young mudio mutibetoni adia niema and sheda emunda honum emfa emma when no cross so can being and more person monsono and diomo. We receive 300 cities per city. 300 Ghana cities per city. No, it's 200. Accountant. It's 200. It's the president, me, the president who received the 300. And other members 200. Then hotel is 300 across board. In Kumasi, not as a Viamiaso, in Kumasi. And every chief you find here has a driver and at least one assistant. So you can imagine in Kumasi here giving us 300 Ghana cedis for a hotel and 300 cedis per city. For the president and other members, 200. Again, the TNT, the highest paid is the president from Upper East. What do you take? Please tell me. You give me the figure. Your TNT, when you attend meeting? 1,002 from Bolgatanga, right? From Burkina Faso. You are the border, I agree with you. But let's use your capital. 1,002. So if he uses a V8, you think 1,002 can even buy enough fuel to travel from that place to this place? I know of Kumbuna who is in his... And I would see a president at the National House of Chiefs on one son of your hine at the master in Shayas traditional area. A year or dear Hoya or Jebia or Tosumi, Nuna Maniboy and Sam training some of Ribuating and at the Bessomian. Yan Tuakas, ya one so any fear and infantry was Santemantemum. Now, on the Minion for Dominic Bonsu, a assembly member at the Mamanso Takrase electoral area. Ewa Mansia South Mensenim, Ewa Sante Mantemum. Pepe wada kene huma dipa aya twede yampon yakopon so adwuma obwa mampunto akoso na bato mpeso asinte no or the 15 kV electricity power plant just ebo adwumadin pa anafi 20,000 Ghana cedis e de akwakoma Enquires in a technical school so what the boa sabeya enyinam kane anansen wadane anadwu boja kayire bombom kafre kadwono mofra musua de no wo betumanya kane e de asua de oniminyamfo kiremi say wo hwe eye enyinam kane brand de koma wonu nam wasanso edizika botene 20,000 Ghana cedis e de ama management omoda school nanso omonye sabeya wo betumi de atofango e de gu brand ma bo adwuma ne sabeya enyinam kane etekwa o betumi enya bi na mofra no e de asua adem oniminyamfo assembly member kiremi say sukui mfimpim ye ne dubaako 2011 no munyina da boy sukui o mpagya de si wono mene atete ni papio no so akọ sukui bia wa wie ne waba beye assembly member ntino oboa sabeya akakra wo no obetimi de boy school ne mpuntu na mensen no so etunya fantuma pa e de afura e wo mpuntum no oniminyamfo domle bonsu e de adesre e de ato management a wonom na eda Enquires na high technical school nanim say obesa wono mata wo munya dwumaden emfanta na chi na mfidene mo hwese ye pam sakoba se chemato bi ba ho a wo munyina tutire ono ankasa be siesie mo mfom sika nye ono abefa ho kanyina wasa kire mi say obekoso aboa sebe ya adekire na afi nso as school fo nso betumi enya baby partner na omo asua de na dachi bia ne mense no enya omo so emfa so o kire ma sesei obeboa na eye doa des nkonwi amofo na betena so no odibia koma school no edemu kama sebe ya mense no edisua nso bibia bekọ kama edi ama wodo the same say etu yen same training
Samuel Ofoli Boateng enim wasante mantem. Nze education ya dia di kwase de tutunas. Me hu ampe bebe no so bi ekonanim na owie Enquires sector. No so bi konanim na owie school Enquires. Me hu amani be de ni beje pa. Etu yem de ba se ebebo academics. Say light adundundum na be 5 years na nyina wo mamu ha. Enya afi ne start ya che. Enti be ba do hu se de bi. Light dum kwa de na nkwani so da mpa so light dum a nkwana nko press. One complex, I better not waste money. DLFM was it's been to my command, so there be. I did wait there. I won't say I want to know been a 2 minute. We provide the plant. Yes, 15 kV. Yeah, and one the original kV is and they actually won't. Yes, I'm a 2-free company. I have registered, anointed company now. They did a back. Then some way I like to do my and find a bit my idea. It's me idea all around. Until the time I'm the buyer, so I like to do my plant air day, air bomb. A better no money is scheduled for until the seed capital of 200 million at the account. It is scheduled so among normal from fuel machine and now plants and kakanga and almost servicing and also and say company to mobile maybe big crack. So my so almost say since I'm a diaban servicing the own be a farm worker or money not among farm work and my medicine and we onuminyam for Dominic Bonsu assembly member at the Mamanso Takrase electoral area ewa santemente no wo Amasia South Mensen emu ena wotening ken na enwachi enam headmistress at the Enquires Senior High Technical School Madam Faustina Sechere echirimi say anamontu a wonom assembly member onuminyam for Dominic Bonsu atui no twide amponyankopon eso adwuma ene waye efiri say enya semkumo enyinam kanea no esana dwuboja ene dum so ade asa mofa no bekwa plebs akwa de no na nyinam kanea na dum eba ne sa na aso hye na aba no okiremu a enso wo school no mu ne nọọso nanso enyinam kanea na boa ma mofre nya nsuo nom na kwabasa mi kanea no dum pe omunya nyinam kanea emfa ma omunya nsuo kura nom eba ne sa na mofre no bi enam krom ekwakopa nsuo akira kwan eba ne sa nso no madesua ena ekwafomi okiremu a sese yedu pempenso yam kanea no dum po ne mofre no bi kwakokrom na kromfo atata wono mosam ne senti sese amekese de obeda asem mase no obesere Ghana mpeni fo mo ka bie wo nyina da no momwa na Enquires na ha technical school no ade bibia ebehia momwa wo no bibia nkonkan emfama wonom adesua Kalani ntimi corporate dey no na tese night no na you wasted obetine ho saa ye bebia tese light ni ho enti enye no nko na afi so yesu a ye use no ha say no ye the electricity na e pompe enti the moment a we ho say light up beba no pe na ye nya light emfa pompe enso ema enkwala no yesa na tese enkwala yesu ye doso omodoso pa enti e ba ne sa na gise ebi mu pia bonten ye ma wo mo kwan emi se nim se what are your life enso ni pa wo ye hwe a enye enti na hokyere ne basa ye mo kwan ebi bu kakra wa ha no na ebi so apie ekope enso de ababeye eniema esese say da Honorable Bonsu asepa de fefa wabeye ede amaye ena masaka ne bio say all students any other stakeholders no ye dan mo for school yimpuntuo enti e besremo sade Honorable Dominic abeye ni nei no emo amugusu amode boye all students mo ntuaso na mo moye na yesui entumi nyina brane etise schools na akanibia omuso ejina brane no yeso yenyina brane ohwe exam so yenyina ye tron so hwepe ntino momwaye eni a woti ye ono na ye headmistress Enquires Senior High Technical School ewa santemantemu eno no wo Amasia Sasmensenim ne din Madam Faustina Sechere na mani boy yensem twireni Samuel Ofoli Boateng na difra santemantemu ebesom yen dodoa ebono mane se miss call amani bo eni Yentua kasebo ne soni yenkoswa enjemu ewa santimantema na eye MPP amanyoko no echita ifomo wo ejeswa abato eye mpesua ne so ayeye kire echemu se eye ade ensem ebeto ojo echemu a wa obeba akoto aba no eye ade afabeto dwa na kire nipa woto aba no edema no mu kire ma se kobase open voting ekoso de a enya ade a omobeji atum na emom se ye secret eye balloting na ekoso no beboa makabi na minkabi amemu etimi akoso na asumdwe nso no etimi akoso ewa abatu anim na omokasa anomuche musesa
open vote ni so mo de be de ehunehuna ntitimu ana beba abato nim na mmom se kobata mo ye secret ballot na no beboa ama fa hodie anuonyam hye ene asomdwe ne nkabo makoso e wo party nim nti no mo de mo hwe se bibia betimi akoso na mmom so mo ye omadwen se open vote no ana mbe ye den ya de a omo beti ase na ya de Ashanti regional omo gina no e de betuja echemu se omo beto aba no enyu so ye electoral commission eye voters register no mo fanye na mmom secret ballot ni de se no metwe no mo chemu se dabi se secret ballot no ekoso a emanememu eda ho no masumdue so no etimi ekoso na we no mo ne nsamchofo twetwe komo no mo chema ye ma hye bedwani e de ma edweso eni na chita iPhone e de san hye we ebetuja echemu se eya de omo koto aba no mo mekire nipa omo to aba no emfa omo to aba no e de ma no na eya hye ya party na demu na chese ma hye bedwani de ma edweso na nya de a wo di san hye no so ne ono pe ana chese wo ka e de akire wom no mo chema sa de ne de nya de omo so no ebeji atumu esan se amra hye bedwani asem ya wo ken no mo de eye membership register yikoye ebi mo krampo na mo chema mo koye na chese ye slow na obeba koye na chese ma ho kwan ama party supporters ni bi nso entimi enkonkoto aba na ha adwen na eye mfimpi mienu ni aduonu wotwe na chese MPP amanyoko ne de kwa no mo ko mo chemu ntimi enkom anim enti sa asem amra hye bedwani no e kan ye nde nya de omo no omo ji atum na ye Dominic Dankon no ana ye research and election affairs officer Edema MPP amanyoko no e wa jiso abato mpesua so e kasa ye echemu se ya regional executives no emomode aso mo beba no ma be hwa asem no sane ekono e de ama wo anya sa de be ha amanyoko no na ama basabasa aba edwoso na ye de asem ye tiawa yasem nyane se edwoso de ye da so enti omoma MPP ni bi o ha bia enso ba ni bi ebiom empene ne nkofo se ko saba na ye peda yensa yes da bi na regional rep ne de ba se yenko ne secret ballot because party ne sise mu ne se betu peda yensa ana se betu asie enti ondo se na adwe mu de yenko secret ballot empene ne nkofo mu ne o musuku de ye peda yensa ma men kan twa asem bi adwoso a busia na me kan ebi ame makantuma me mpena okọ ebi a woman organizer ebi a minua ba ensuko woman organizer na makogina ho ba na pe ya manu oye me mpena no na mapega me nsa me ba na abo nse minua ba ebusama nso asase ho no me onua ba wan to amame saa nso na mekotuma minua ba me mpena na asa me yere no so e be fie nso a ke de se ho saa de we na yempese besi na bia busia manso abetaju so enti ese obi ekoto a onto nsie ye wi ne kan ya me nua ba wo so wi na wi ni me yere wo so wi na wi ni be wa ba so nse etusie wo mo se metuma wana se manto ama enti ade sere bi enie eya Ashanti regional executives any national executives yesre mo fu mani me haju so na ejo so eya sei yanso ye hwe mane sei ejo so ye hwe mane sei ye kama obi ati asese ye nya na ekoto aba ene his excellency Dr. Mahmoud Bawumia so me ye frank atuni enti onu ani ye bo ne ho ban akọ amanfo se obi kotu obi a ko police station abato ne obi anka so kotu obi MP abato nu so 2028 asem sesia ye wo so any police station election eni wa sem asieka eti mesremo esantrefo mo magana fo enya santifo nyina ntise de ko so adusu nyina MP na panfo ena secretary eni ya uti ye Dominic Dankon no na ye research and election affairs officer Edema MPP amanyoko no ewe juso abato empesua ne so na manibo ye nsem troni samofo wibuate na different sentimentemu ebesomye Yantua Kasiabano so ne nyina mo wan kran popurement tem ha biom na make say Food and Drugs Authority twanitia e kan say FDM penny for the beto omaga nanum say yemfantu manum take tail dodo abara mane say twofi oman Ghana wo ma ho kwan makobrane emfa bi emfa nkwana no entwa nanum wo man mu biom na mpanifo akirem say wo hwa saa wo hya mo da to eye twofi nam yisu a wono mokura ka ho sam dadada e wo mfempem don kro na dio kronkro me kire 1999 dadada kra ena mo ka ho asem say wo hwa twofi nam nam e wo sunsuanso pi a ye sunsuanso bone e de benya pom dinti wo ma ho kwa mo my Ghana yenton e we yedwa so makobrane enkonkoto bi enwe na nkrata FDM penny for the babonten na e yedwada kotoni ma bosma ye wo mi ndana toso du baako e wo mfempem mi ne adunu nsia wo mu kire mi say sa tekite ne ye nam bia in fact e ha adwen pam inti ombesre on e hom ti chembe se tunum
wo a betumi ama wankasa wayɛ kɛse aboro so ɔhu kyɛ sɛ srade nam ko a ɛmmɔ nipa pɔ mu den enti ɛbɛyɛ akɔbrane a wokɔdɔ no gyawe kram mpanifo kyerem sɛ nsuanso ade ba no ɛha adwen pa yɛ pɔ mu den no ɛbɛha yɛ mpam okyerem a betumi amenya ɛnya ha ɛyɛ cholesterol betumi aha yɛ pɔ mu den afei nso ɛyɛ akoma yadeɛ pii na betumi aka yɛn enti ɛbɛyɛ twafi no yɛmɔ yɛ ho mmɔden sɛ tontentan yɛbɛtumi agyawe ne yɛ pɔ mu den nneɛma kɔnkan ete amayen na nsɛm we mu na de yɛ kasebɔ de yɛ nsɛntwerɛfo to gu mɔntene yɛbisa Ghana de hye sɛ no kokɔbɔ abani o FD mpanifo sɛ twafi no mu nyawe na mate nso amose ho sɛn ade hye ne bia ka sɛ kyerɛ mi sɛ ɛyɛ nokorɛ saa twafi no mpo omunim na mokora ɔmode yɛ ne santi sɛ nɛ FD fo ahwema hunu sɛ yɛ de bɔne a ɔmagye atum ɔmo hu bio na na kora mo kyerɛ mi sɛ sade no dɔɔso nti na mokora mogye tum panya dɔm ba bio kura ebi so kura mpo kyerɛ mi sɛ saa FD mpanifo no mo de na mo ka no twafi unum ne de ade we pebo no say pafo wesini bo fruit wotwe ase tentan dokɔ sese asikyire no dokɔ yamwa omu nya ne enya ne kyerɛ mbɛkɔ so yɛ fisem omu hunu sɛ FD mpanifo ne twa ntro sunsuanso bɔ ne bia nim ntom bɛkɔ so mu kyerɛ ma sanka yade wo ma kwakwa me nkroma brɛ so na mo we twafi o ma nwu nti ne de na mo kan omo ne mo nya adwen kra wa mamu ensa na mo to yɛ nim no ebi nie nko me betu ye de bia twofi ye nim abo kra mo de ye enam no so de bia twofi no ma hye me kala na ye ko ubie ma srade nkoa nti so mo bande a ya de papa because na ma yare sa akoma yare ni stroke no na de sa de na bante o mo bande o mo mane yare amane de o kai na ma tese mo se twofi kunipa de kunipa se more I stress you better too much and no anamani pay too much and trophy I orientina and manipa be a mamma omodo sanamono na enye no trophy de hebeda na to me communipa spices na me omodo sanamono na ma bia enye mo nipa dia no na namo de bible say awurade ate ho amanipa say yem enti esida na ore namono eko spices si bia omodo sanamono me adia no na manipadia no nya ahode na nya trophy ni na eko nipa yes o mabande de ade ni bi na nam ade o ya doctor for say nya de ade na o say ya gitu ni ye wi ade nya de a o so mi free system gwa na o mo focus say bia o be say you business e be business dia na enya so dia o so mu jai o so mi o mabande dia enye o say nya dia so say jare mi am person sanam na nkwa me pe na mo e ton kwa ho sa no but at times what come out to say money be torre pa this is nyame aboa na say doctors for omo say enye na mwaye no ma banda e kwa nyame ne da na se yenya awie na mboa ya pomoden na yentumi ntana senche ade rememete say enye sisi no mka so ma bande ache 1999 sata na fina me wo say ka be 5 years no echi no mo sa ka da bi say ade a man no so ma bande no say la ma for the ba omo the ba so say efa omunsem ansa na ba ene efa munsem ansa na ba de omuso mu nya wi o twofi ye enti Ghana fo de hye bi na omogye mre eka won makosem ekire de ye kase bo chim se twofi ne de bi mu chirim se sade aye ne de mpanifo aka ombeja bi kura chirim se omu nya wi ombekọ so wa wi efiri se beduru Ghana nkwa de omuso be ye ho adwuma kama pa emu nchiremu ene ye de asumui na ye ba mo nchen sofa na men sofa FDA fo say twofi ni nyentie nyae srade nam betumi ha ya pomu de nyakoma ne ade be ha yen sika wa wi twofi ni bi pen ma wi da wa wi twofi da me dem me favorite o sa me te say na champion talent ye boss na o sha boss no ni abere pa o say so ye guy pa ko wa wi bi da o favorite no maybe in kama no da I don't know why but me wi bi da mani frɛ dia me hu sɛ me anhyira ba ni me wi bi da me ni ma dokro ba me sa ɛne yɛnkɔ Ghana fo nkyɛn Ghana fo say FDA fo si twofi no munyawe ma munyu bio na mudi agora sa tekite no ebetumi ahama pom den ebi mu kyerem sɛ ombeja bi kura kyerem sɛ on de onyai na enya ade nto mama na ba Ghana majo yeja Nhyiraba wudi na bia kasa frɛ me de hye Nhyiraba wo fa se Bengazi kasa frɛ abakroa champion ujawi anasa obeto aso Nhyiraba yen trophy na kunipa o je se obi afi adwuma ba 9 obu o se anadu se den kura obedidi wadi fufu awi appointment na ndi sanu so egusu akwada be se onya akwade wasola ne 12 bi awa be enti ya stress ne kunipa on
Kafra bengezi ahoma no aya ne ho bibia ho maajo ya no weja mama me ya be ma o ya no papa ya na papa me pa ya bia do me ho ya twafi no mo beja wi anasa mo beto aso evangel me wi bido wi bido ni ma do kro nti o mo se ye nyawe nti o mu nyan o me pokwa me wi bida me mpempo okay, that's fine what is me ya that's it what ene wa dwe nkyere majo me dofo ya ro wudi ma bia kasa free ante magini o wo me boko de adom ni ahwe yi o mama me yentie wo na twafi ni o mo se ye nyaye o da bia ya branso da bia ya ba enya nanko no onwo bra o onwa bra na be 3 times ni so da bia eba e mamanfo e de ya adwuma enya musika enti me de sade na nya na mo ka ho asem a mo bra na mo bra enya se mo beka e wo mu a na etu agumu na sela nkofo owe na won yare se mo nim sade na ya strade nko ade a ene mo mra kora sa ya ma ne ma ene sa akokọ nsa bi na won be chi e de aka bayire ne ho a na yahu akokọ nsa ne nso e fine na won so adane won sa ada bia so o de opa kogogo na he on free bra trophy na nya ne o 1999 bra na etu agum emra nya dwuma wo Ghana sa oni nya me nya dwuma ye da se oni nyankopon entena ante magi majo medofo asante imane ya America na pia champion ubeja wi na se ye to aso Mr. Asante na Mr. Asante ahuman ekutia ne pa o kafra homa na katia si so majo hello kofihwa homa na ma me wate na homa no ene we yadimi hwa mo majo medofo hello yes sir wudi na bia kasa free gaso ejado me yente anumre twofi ne yasimu nyayo pa sadie bebre ye no bi won so po na adwunu a papota no a visa no visa kan nya mo efu ye kuntu ya jini ni adwuma okay ana doctor ka se bi kenu ndi so say what we so far okay ndu ya ka ye do ma se ni jira we me se ye da se pa ejado o di free ka so amajo bra kwa me dodo na boko de Odofu Sikapa so chia ye ho so chia pada kro be hwe kira kwa na ja manmumu kakra wate ase 30 seconds ma yen ko twafi no mo se ye nyae wadwe nkyere me nya je wo mi se Ghana o adedu o ha ye fa na agredi so ate mo na obo kan ya agredi o because enye no be se ana ye dia ya na e hanyo haya pa nti na se mo persona mo be jai o mo be ba no ko mo ba no mo jai so mo de ba me da se me da se bra kwa me ya me nshira o majo yeja opening wudi ma bia kasa free me dide kofi me kasa free takrade you ya da se nyankopon nshira o pa se ne trophy ne ye jawe anasa ye guso we yes ye nyawe eya 9 months for na small mo so mo machichi garamsi for no ubata kwa sifu miensa omo de omo ka ni twon no mo we ne bayre ene ye nyawe no 9 months soldier for na nkasa kra na omo so mo soldier for ene omudi uba ha no ma takwa nso ayi ma no omo de omo ka na ajeban wa ha wow sifu sika no bonnet no so no omo yi na emu na omo de hye omo afunpum no omo we ne bayre Medasipi majo medafo good evening wafa me wafa si wudi na bia kasa free from Sandra me favorite tema sister Sandra bako de pacha bako me adum pacha idiesie ni o musi twofi ne yemfa ntwere hwa wafa twofi asemi de me say ni de me tumi diary because senior sister Adjoa Agyei Sikapa me so me one of my favorite me kokrom bia na me ni boss bia ade me tobi into me say ni de se me jai ni de ebedin okay mate nti wodi wa pom de mbagura to pre on da binya ta me but no to fare me really good you mate me da se pa Sandra tema free zone me fa me valley vana akwara na de frefo dwumade no edi esinaka sebo ne yabu ni kom say pon ahoma na mamma mbokra o 0534501999 0593406565 Chofi yesimu nyawe me last call na wa ba majo hello yes sir we didn't be akasa free I probably just collection from Tema senior me yenti wa numre Chofi ne yesimu nyae
mo fa trophy na nyakura o yale nko a nje mo bra okay na yo to na yale be too much yo ye da se ene won so wadwe nkyere we na afrefo no ebrenti yentumi emfa call no ebio na yankeka madwe nkyere bi mfa nso mo wo Facebook no eso na me wafa se Nhyiraba Kwadwo baye oso hwe live edifree Ashaman Republic na nkyere kase nkoma commander David Latte incoming Ashaman Youth Organizer Hofo Mate Pam na Richard Ahedi abana waso manyajo Nhyiraba Kwadwo Sammy bi takrade Kwadwo krum twabe wude hyekonkron ose ade ode wan otafri jabantwere bona na NFA Adjoa Agyei Sikapa wedding o kirem say in fact I must confess DLFM news no your official sweet like bird meat na ohwe live edifree great station na DJ Ghanaman fide ni so na DLFM next ode ya se na adwuma so nko a yebo esom oh my Ghana no kirem say kase bone yo na po bam ade kasen na ode aka ho ede abam na coach Afrane de aba no say Odencha kese koma Dr. Mahmoud Bawumia na bono o say aban no emomode anyere ne ho nya dwumaten na oja say otatai MPP ema na sanso na we chara hade aba no say eja totamane nyankopon ohun ye mobopa ne ja hyehye no edos ndodo na master plan junior kentampo de aba ona say happy glorious birthday to Abigail Adjoa Amankwa Chum final year student Royal Anne College of Health Kumase. God bless you abundantly dear and also at the abundant master plan junior kentampo and was yamfa wodas confirm my Abigail Adjoa Amankwa Chum our final year student Royal Anne College of Health Kumase na ewo was in Shrak Yankopon Shan pa na wodano onya no sonko kra na me wafa se Sandra Beka and was so manya judie kase here live at the free tema free zone tasty news angaza and odiaka home and Sandra Abeka Sadia ban was Lumba and Supane de papa no 100% kra and was saying at the Ekwatom na me wafa se Asante Emmanuel de Bano was so manya judie news na ohwe live at the free Accra Medical Center or say abai man homa dempa na oma na ninko dumso no ho pana yade a eha mpa na ben di ho agura ebetumi ama dumso no assign the NDC aben assign edomo akopposition so de ncha kese edema Nhyiraba NF nso Adjoa Agyei Sikapa kasebo no ye bunu kom se pon na Adjoa tete na na we de nipa we no ade bai ne de ono no oye me good friend oye good enche kra hwe kra na yesen nya ne fia wahu nto onde ne de nya tete na me wofa se ba ko no wasante mantem ne de in fact wa hometi buta eti kofi bo na mfa wo de ma me wofa se fo ne enko awoda soronko ekodiama we ye sofu pa Bishop Akwasi Matthew wana ye founder at the Church of Holy Ghost ena eye ne birthday so happy birthday and confirm Bishop Akwasi Matthew wo ana ye kofale bai at the Church of Holy Ghost yama konkura so de yama nhira opi papa won kwana no onya ne kese onya ne tenten pa mfa ma Enquatenten ye die mo de na twede yampo Yankopon onfa wan yampa abo ne sei Yankopon adwuma odo nsa kan Yankopon ma ho ahoden o mangusira ne mu ye den no tamfo bi tata nyame adwuma mu a Yankopon entwa ne boot onfa ma na ye adwuma ne mu ye de na ngosira enye wo ma happy birthday once again Bishop Akwasi nyame nhira opini awoda no onya ne sonko kra wei efriwa wo baba ne den Edisalina oye journalist insem training no se yemfa woda sonko we no yemfa man kwakra mo no me wofa se asodi ni ba kon ono asade aba na wase awoda kese akwa de magrepero owusu ansa amponsa kumase antoa ana wowo na we efri buadu eye na sewa nyako ono so ewadwo no tirem se ne awoda kese pa eko ediama me wofa se ne den edi greper owusu ansa amponsa ono wo kumase antoa o man happy birthday Enquatenten onyini chene nkwafie mu ote ena osre ede amount wei efrim buadu nana buadu nana sewa nyako owadwe so no se yemfa woda sunku we no yemfa amount kase bo no ye gina we so ne ye de si emusemufo no eye maize mebelantwi ena se mu ede ema yen champion tela be mo boada esa kase bo no mu ede ema yen Samson na mesa Samiera kwa DJs gibi echinchim kase firifruma ede sum yen mrei akenkanfo ayesi nkunya besom wo no edi amejeso no eye wofa osi ade yo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ene bantwere bona na
Otafrija. Mene mo fa se ba. Adjoa Agyei Sikapa. Say na weekends. Aye. Enti na da hen. Mikofi. Izigi yesura na aba na. Ona aba on. Enti na wo so no DJ Zikibi na mbete ne nka. DJ Afiba wanya yie. Na mo fa so Agyei kinso kire se okofie na okopra prechire. Wati ase. Aha, okopra prechire ofie na anya sa. Aha. What's day? Come on and come back. Come on and take. Why you fee? I did your Mario. You are then Uncle Pony Pano. Now, why? And he said, as a canoe, last old BN said, did your Mario, who did I get a train with ye? Hey, Benny Panyam Pow. Go dear, one DJ or man if you had dear. Say yes, I wouldn't pa. Come back to make a say, be crying and count show. May a side chick. Yes, see, no, because I know what dear Mokwa here Monte. Na dia mu ye na DJ malon pa na utumi message na wanya dio sika na yire so amra fi ntem zana kai then who ja yire ho no futia no pa na zia so weekends we chire kofi o kofi if you yimfa say fie de doso o ka say kofi anka hwe o fie ehwa de hia if fie de hia na akoi say fie minim zanya hwe kura o fie be yemienu me ko hacho na ba ko ne wa hin sisi ba ko de na ha na ofiri se wo free ha wo free asamanka se ne o de me ko na anya hwe kura no wi asamanka se kura free ho a wo free ho atwa wo ya so san wo fie ba ko a du de dia e ho ne ya shoma nesti e ho na ya wuta ko no sa mum senior no ho ye senior ba sabi nimti ha se mbisa keke se na weekends ene no ene weekends yes also na media mete say senior man bi senior man oni ho afo o ye nice man o say obi a won say watete obi di mfoni bi kire me kire me say wadamfo bi o nice pa o say wadamfo wan ka say bibi wom o say wadamfo o hwe ne 55 na bodwo se ne ya kitua bi enhye da no so say media yi bi na o ye minyamfo ba mechia no aya wushia na chense mechia no me feeling brutal because o ye bemamu oposi what they say, ye be say kutu say bam. Oya nice o. What you say? And the weekends say yame ya dumene bia mutumi hia. Ma mentenenka. Enti yakravo Giladine whatever me chiao Giladine when mommy ni abusere nyina anti Margaret ye chia mo na owo me anti bagi ka nyanza me chia na pa owo me chia pa eni abusere nyina na watwi no minim de meka yemfansi na Adjoa Agyei Sikapa kire mu se na watwe we de onya bonus bo na da to bo asema bo no yakra mo